ចេះតូចមិនអូថ្ងៃវិណាក៏គេតែងខ្លាចរអារឿងថាមេឃុំអីខ្លាចរអាអាណិតស្រឡាញ់ថាមេឃុំនឹងវាល្អចេះសម្រស់សម្រួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំឲ្យរស់នៅយ៉ាងសុវត្ថិភាពហើយបាត់បានអាស្មៀនមួយនោះអានោះស្មៀនផងបើកឡានផងដូចប្អូនបកើតមកផឹកងាកបាត់ចុះការមួយថ្ងៃឃើញផ្លែតមកនេះតើឃើញមកហើយបើកលុយដើម្បីខ្លាចជាស្បែកគង់រាងកាយទាំងមូលត្រូវសមនឹងធាតុទាំង4ទឹកវិជ្ជាសូដាស្រាស្អីគេអាអាយស្អីគេរឿងស្បែកគង់គេមិនចេះមកភ្លឺរ៉ៃចឹងទេគេនិយាយទឹកដីភ្លឺខ្ចប់ឲ្យដឹងសួរអញរឿងនោះអញថតដែរទៅថតហ្វ្រីនោះហ្វ្រី background ឯកអាប្រភ្លឺហើយមានលបាយការរាយការប្រាប់បងឲ្យប្រាប់មេមកអូនស្អីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងឯងបាយការនៅនេះអាចឲ្យមិនជ័យមកអញចាំបើមើលទៅអីអញមើលណាពាក់លុយសងលុយខ្លះបាទសម្រាប់សួរលោកមេឃុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន 4-5 ករណីបងស្អីគេទីមួយគឺករណីរំលោភសេះសន្តិវៈបងឯងមួយលើចាប់រំលោភគ្នាកដាខ្នល់បងអើយបតែបតាពេញខ្នល់ស្អីក៏សាហាវមែនសាហាវមែននៅប្រទេសណានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរនៅណាអត់មានអ្នកជួយមានណាជួយឈរមើលបងកណូអីនៅស្រុកណាស្រុកខ្មែរស្វាយរៀងចុះប៉ូលីសគេអត់ជួយប៉ូលីសឈរសើចវាមិនដាណាគេមលប់មនុស្សទាំងមូលឈរសោចមលប់លឺណាលប់អីចុះឆ្កែពាក់គ្នាបភ្លឺក៏រឿងចឹងយកវានិយាយរឿងណាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិយាយរឿងមួយទៀតទៅទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងចឹងហ្នឹងគ្នាចេញពីរោងចាក់មកលេងឡានកុងតឺន័រកិនគ្នាធ្លាយពោះហើយគ្នាពោះធំទៀតឥឡូវសាសពនេះគេយកទៅបោះចោលទឹកលូបាត់ហើយហើយមិនដឹកទៅផ្ទះទៅវត្តអីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃនេះធ្វើបុណ្យនេះគេកដោហ្នឹងឯងនិយាយតែរឿងសត្វឯងនិយាយរឿងមនុស្សម្ដងមើលរឿងមនុស្សរឿងមនុស្សរឿងអីបែបរឿងមនុស្សល្ងាចមិញនេះគឺមានហេតុការណ៍មួយពូនឹងគាត់ស្វឹងគាត់ស្វឹងគាត់ដេកតាមខ្នល់ហ៊ានពួកនឹងមកវងព្រួតគ្នាធ្វើបាបគាត់អូឡើងឈាមពេញខ្លួនគ្នាស្វឹងដេកឲ្យក្រុមនោះគ្នាទៅព្រួតធ្វើបាបវាយគេហើយប៉ូលីសអត់ជួយប៉ូលីសជួយគេមិនជួយអីគេវាយមនុស្ស3-4-5នាក់ឈាមពេញខ្លួនមានវាយណាស្អីខំមូខំដេកដល់អាវមូខំមកវងអានេះអត់ប្រយោជន៍មែនណានិយាយតែរឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយរឿងណាមានប្រយោជន៍ពួកបងការងារច្រើនមានពេលប្រាប់អីចឹងបាទឲ្យបងប៊ូមទេដឹងគាត់យកអត់ទេជួបគាត់ផ្ទាល់គាត់ប្រហែលគាត់យកបងយកអាគេឲ្យយកមកឯងវេឆ្ងាយយកបងយកបាទជួបវាបាទយកស្អីគេក្តាមឈូសតែខ្ញុំសួរបងឯងវាយយកអត់វាយឆ្លើយលឿនមែនចាអញដឹងអាចស្មាគេយកកយកស្រូវឯងទៅជ័យឲ្យមកឈួរអញនេះលេតែមករហូតនេះពងប្រជុំតែមករហូតឡូតាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពងប្រជុំជួបគាត់ដូចគាត់ពងរវល់គាត់តែឯងចេះតែមកខ្ញុំថាតែរវល់ខ្ញុំថាតែរវល់តែឯងចេះតែមករហូតចឹងហេខ្ញុំដឹងជួបគាត់មិនចង់ជួបផងអញនិយាយហេតាការងារគេមកកណោមិនភ្លឺដូចតែឯងថ្ងៃគេតែចុចការងារចុចបោះតែឯងមានគិតគេរត់ទីខ្លះអត់ការងារច្រើនមិនការងារតែឯងមួយណានិយាយភ្លឺបកគេអត់រវល់អីអញអត់អាចចង់ជេរតែនឹងមកមកកុំថាគាត់ចឹងណាហើយនិយាយវាណាគេឪបងឯងហ្នឹងឡូប៉ាបាត់ហើយចាយមិនប្រាប់ទៅឪក្មេងអញឆ្ងល់ហើយដល់នេះចំប្រាប់ទាត់តែមករហូតនេះហេឡូម៉ាអូលក់មកល្វែងមានឡើយទឿមិនមានឡើយទឿទៀតលក់ 4000 អញយកមកល្វែងឡើងទឿយកបងយកនៅបរិយណាចេះដីវត្តទួលនេះឯងងាប់បើអញនៅហើយឯងទៅចូលយ៉ាប់តែថាយកហ្មងអញអាចចឹងលបួ4-5នាក់ណាឲ្យដឹងមេដល់យ៉ាទៅការមែនទៅការអូជុំអី
nắng đại hạ nặn mà chua bò nắng ngay bà mờ hai tới bong toàn đời rùa bong trên cây bong bên cái đấy bong hello sir hello how are you today there you hello okay coi đón dạ chơi cây bong chơi vô ai thằng đòn mới trong màu vịt thì vô sọc chứ nghe khum sạc cắt chứ đi chậm rãi mà bong cửa ban mà cửa ban thế em cửa ban thế bọn anh nhá okay cho nâng mày cho nó khơi đi cho cái chạp man miền nhung cười bàn okay anh bật thiên mày theo she live hard turn but turn ok, trên nó bảo hoa xí là thăm phản họ khăn đi thướng họ khen tạ sĩ họ phải làm thứ đồ nó chuyên thôi bớt đó hết Thầy ông thầy hả? Con thầy hả? Mà thầy ông thầy bộ phải đi bộ sắp bán à chọc mà lấp mà thầy có thầy quát mình thòm đà đi mình thòm đà nơi tới ô lôi ni mất rúp thốn á cái đồ đang ơi sạch xòa bàn tay quát nhạm biên lôi quát tràn nè bàn tay vì muốn quát slap ẩm hiền luôn là về trắng ẩm miền thì chia ba đi banh cam được mây trầu rồi ngay quát rùa ba được xa pra cầm đáy phải tật là về mà thuộc máy phải liêng bay ngay cho khi ẩm miền cầm đáy phải tật thế pra cười giùm luôn cười là cười viên cười người trầu luôn toàn thòm đà cho bong bên cài đó bong chơi vậy càng nghe ta mà bong mỏ bên cài đó bong ok miền mò với nhỉ chân thế thì làคนเราเพลียเราเพลียเรามาแค่เดือดไปคันรีสปากีสถานเรวิสเตอร์โยโอเคฉันเรียกพูดแทนเดี๋ยวเสือมาดีนี่บอกปลาเนี่ยทุเรศเพลียมันเพชรจุดปลาจุดปลาtrong vậy tha mà cái nát bông ba lứa nhưng ai bỏ bẹt bàn tại pram lắm nó bỏ bẹt bàn này bong ọt chơi mệt con trong mà đây thằng mày ta con trong tha con màu sọc mai làm bì trong tinh đầy mà đặt ta làm bì đầm chớ chầm còng hay nâng đọc ta tiết tinh chầm ram bao cả than chầm mòn con nghiên bị chạy bị tê thâm mày chầm mòn mà ngay ai bong ban mà rồi mòn muối phong mầm rồi ở đây mòn rồi phong mầm rồi một ngày rồi chân dây đại lắm phần tay dương miền bị thi mấy tiết thi mày cho ngày mòn phong ba ngày đọc nó ai phơi bàn dừng giờ mà tên mà nhi cụt mòn bây giờ cái đầu phong ai phong nghi nhớ thộp vì là bo ai chưa bo go cứ thà mò ai bị vọt nó cắt dưới rít bàn bà con nhom ai cái phép chơi chặt nhom chặt mà dương tại tao chơi cao tiết ok goodbye you two karaoke ok thế rồi mà làm sao là xí giờ là cái chạm cuối ở bên blanc đó ok no problem chơi là stay at home và hối bye bong nói đã đi spa chắc bye bye spa càng nghe thông cho môi bò tê cây mò vị dụng nơi cả chứ hay ấy cái tha vì hot nơi mà nghe trong non tia tới chuột ồn ấy đây rồi bài tới ban là bài nhom đây ban ấy phong bài tới ban si ban trong lót nhom hêm hòm luôn rồi nhom tới nhom vô sấy nhom tới đai tha cổ lừa tịnh bàn đâu ném cú tôi bảo anh mà cú nhom cho mưa lên ba mày con luôn được ấy phanh ui hay ai nọc ba mày để thèm mua tao bọc sky nhom ngon ơi có mà tao bọc sky cổ zoom nhom sờ lạnh nhiên á sky nó bị bọt cổ sờ lạnh mày ai chạm bọt tinh ai muốn chết sờ lạnh sky chứ bọn ai chứ nè cha
ai tinh đau nhau môi tiền á chàng chăng nhầm tới á tao nè ta tinh đau hay thì thấy cay chưa ngoa bộ thì là nó cay nè nè nó cay nè bài tinh đâu vậy ta tinh tao cho con tiền không tê bài cho con tê tê bài nghe ơi mà xui nhầm tư mà chỉ tóc là hơn nó chỉ tư 10 bài nghe ban xin ba là vô dây bẹt mi chư thôn này chơi đây chư bay đòn lợi vậy hay khai món ta chư à lớn khai nó dây chư cái bộ ta bộ dây chư mẹ chư thôn dây buồn nó ngoa dây chơn mẹ ta nhom buồn buồn ơi anh chắc chư đòn muối à chư đòn muối lọt tao ở đây ai đó ba là vô con sấy bay tắc con ta à lấy ta riêng muối mắt nhom chanh pi do con ta riêng nhom hoa ta mặt hẹn nhom anh nhom từ mơ tu kì đặc tu mà ở con mạng Việt ta cái tay này nhá ơi ở con ai bà tích nha học là hơn học miền phong nè như này thế lớp phim sai ôn anh mà chụp bong lại đam kỳ à lại mau cho con ngóp lắm bố mới đặt lại nâng tới lại nó mình phiên tới dư tới vì nè cái lư mà chụp một ít anh bong căn gãy phong nhầm căn tóc từ ca phong à tè đay nhau môi mà bong tè thở ấy năng à vậy lên sáng nhom năng ai sòng xa bằng bùm quạt môn từ bông quạt tha quạt trong nơi cầm lo tê luôn pleb đò pê pleb hái miền ấy miền bờ pôn đò pê miền bờ pôn miền ấy chưa lái từ món ta nón đai à lâu ngày nắng có thăm một chuột nhau mấy nè dù tiết nè ta riêng ơi con ơi te ôn nick chua này mà du mấy chạm bằng du đó này bọn anh nặng mà đó lấy tí tăng em pro máu nè ngày đây bọn áo nhật đại bạn chẳng thế à ngày năng hãy mới ai luôn hả hãy mới say lo mới được cái bẹt kia chứ bao mới có tha ôn sky à ôn sao thoa bé à bông tha ôn sky à ôn ai điên mà á đây cái ôn ai chăm sky sạch sạch cho mà chăm sky cái sạch riêng từng nhạc cái tuồng anh ấy tới bông này buồn máu đang rồi nấc món đó nghe bà phu khơi ai clean món đó nghe nói nấc tay chân khúc clean nấc tay chân bông đá nhầm cho con ta riêng này ba hả ba ấy bông ba thành bài tham mà mơ dây bu bẹ mi chư ấy mày cho bài đó nè dây chư đây pon mới chua cái này một sập rùa đây pon chua cái này thay bàn chua cái này lấy sập rùa thử ao tháp này mới còn ta ôi ta nè anh lấy ao tháp này còn ta bên này ấy chứ nhầm cho con tranh bị riêng ấy cho ai ta thật hay thà hiệp tàu hỏi phần này niệm sập rùa đây pon mới chua cái này rồi cái đây pon cái chua cái này chân tên là na phơi tên là na chơi tay được chứ có thể ấy chơi đăng rương cái thật đấy con bèo đi hàng mà chua khó ta phải chọn con ngoan ấy chơi đăng rương kê nó nè con trai hay cha mấy con cái chân chân hả bọn cái sao mấy nặng chơi tập chua này bọn cái nó chua miếng cái này đi biết cái chân mà đưa xây tên hay xây ra mấy mà phết đi bài nè nè anh chắc chỉ đất chơi nó thao tiêm máu máu miếng thấy anh khai nhỉ anh phải thế nào ấy sẽ lạnh môi tôi môi đấy đây một con sẽ lạnh môi tôi môi nè ngoạp bà ơi bà con mà ôi nó cái bị nói cái chặt nó thế anh khơi sẽ lạnh xây đâu một cầm lại bị bay chân hay xây mà đang bay giờ mà hay bị nói chân thay à thay hay điên anh còn chẳng đây liệm mông màu sạp tiếp thì ôn mà anh mạch mông quạt cho mà áo kia hay mà chết ôn anh dây tới chưa là quạt tư bông lại tí dây ấy quạt tạt mấy thằng nhá cái thỏa mãn mà nó không chân áo kia này song xa mê tê chỉ rung chụp khâu châu lan tê riêng đặt xa về xa thì thôi song xa này dây kì nãy cái hiên của cô ơi bằng bắt bè tí chứ mình đang mê nhâm tua chó còn do chạy lý âu là mò đè mình dễ tha mày
បងនិយាយប្រាប់បងឯងបងពាក់មីគាត់ស្អាតស្អំទេបងនឹងសង្សារបងប៊ូមតែដល់ពេលបងឃើញប្រពន្ធគាត់មកបងភ័យពេកគាត់រុញដាក់ឲ្យបងហ្នឹងនេះរុញគូដឯងចេះទៀតហើយបងមិនចង់អញ្ចឹងទេមុនដំបូងគាត់កុហកបងថាគាត់អត់មានប្រពន្ធទេដល់ពេលបងជ្រុលទៅក៏បងមិនចង់ធ្វើអត់ស្រួលទេហើយគេហុយមកចេះតែមកដែរទៅអត់មានអីទេអូនណាកំខាំងបងអូនណាហើយខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេកំថាខ្ញុំចង់នេះគេខ្លះបងទៅមកអូនមកសុំទោសឆែគេទៅអស់ឲ្យខ្ញុំទៅណាចាមានណាគេយកខ្ញុំមកអត់ទេច្រើនពេកដល់មួយណាខ្ញុំទៅវិញណាក្រនោះក្រទល់ហេតុឥឡូវនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅទៀតគេថាឯងក្រល្អម៉េះខ្លះតាមសួរមិនបានស្លេឯងក្រខ្លះអត់ដឹងរូបមន្តក្រស៊ីដេកស៊ីក្រវាអញ្ចឹងមានអីបាក់ខ្លះកើតបើចំកូនអ្នកមានអត់ស្គាល់រសជាតិក្រមានអីអស្ចារ្យបើខ្ញុំក្រតាំងពីដូនតាគេហៅថាក្រធម្មជាតិនៅដល់បន្តិចទៀតគេហៅថាក្រដល់ថោកទាបវាអញ្ចឹងឯងណាឯងអើយឯងវាម៉េចខ្ញុំលែងចង់ចូលបន្ទប់ទឹកណាម៉េចអីឲ្យតែចូលបន្ទប់ទឹកម្ដងបីសាច់អីថាខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកម្ដងជីងចក់ជក់មាត់ម៉េះឯងធ្វើអីវាបានវាជក់ខ្ញុំមានធ្វើអីគ្រាន់តែឯងមុជទឹកតនុយស៊ីវិលវាជក់មាត់ដែរឯងតនុយស៊ីវិលសំបីតែខ្ញុំក៏ជក់ដែរស្អីជក់ស្អីណាជក់តាមចិញ្ចក់ខ្ញុំលែងហ៊ានចូលតែវាឃើញខ្ញុំជក់មាត់រហូតឯងអើយកុំទៅលេងសើចអីច្រើនពេកធម្មជាតិបោះចិញ្ចក់ទេខ្ញុំនិយាយលេងមួយឯងខ្ញុំមិនចេះតែចូលទេថ្ងៃមុនខ្ញុំពងឲ្យជីទៅមីវាជក់យ៉ាងណានៅវត្តភ្នំយ៉ាងណាជីនៅណាជីវត្តភ្នំយេស្រួលណាវត្តភ្នំជីទៅមីមួយខ្ញុំចេះតែជីសើកុំជីវត្តភ្នំចាំតែជីអង្គរវត្តយ៉ាតែបែកកចាស់អាដេញក្រឆ្លៀតតែជីទៅមីទៀតខ្ញុំមកពាក្យលេងសើចជាមួយឯងយើងសងៃជីវភាពយើងបួខ្ញុំតែជីដែរទៅថៃវាពងតែឃ្លីងឃ្លោងដល់ជីទៅមីអីទៀតអូចកូនមកវារៀននៅចាំមើលផ្លូវកូនទេនិយាយកូនណាកូនខំរៀនណាឯងស្អីគេញាក់ស្គរនេះទៀតណាឃើញទេមួយថ្ងៃវារៀនមើលវាដើរសុភាពថ្ងៃនេះវាធ្វើសំរឹមណាវាធ្លាប់តែចាស់ហ៎ដល់វាធ្វើក្មេងមាត់វាក៏បិចក្បួយដូចចាស់អ្នកម៉ែជាភាពណាកូនជំរាបសួរអ្នកម៉ែកូនឪពុកកូនជំរាបសួរអ្នកម៉ែយ៉ាងម៉េចទៅកូនតើកូនមានការអ្វីបានជាហៅអ្នកម៉ែញឹកម្លេះកូនចង់ប្រាប់ម៉ែថាកូនរៀនចប់លេខ1ទៀតហើយណាម៉ែពុទ្ធោកូនម្ដាយកូនរៀនចប់លេខ1ហើយបាទអ្នកម៉ែអូយកូនហើយកូនខំរៀនយ៉ាងនេះឪវាកូនយើងរៀនចប់បាទពុកកូនខំរៀនណាពុកតែកូនបកែបាទអញ្ចឹងមែននោះអញ្ចឹងមែនកូនបកែឯណាទៅកូនម៉ែម៉េចកូនឥឡូវកូនខំរៀនណាម៉ែអញដឹងហើយប្រាប់អញញាប់ម៉េចឯងថាប្រឡងជាប់ហ្មងកូនណាតាំងពីរៀនអត់បកែគឺរួតហៅឡើងទៅណាឯងប៉ុន្តែចែកែទៅលោកកូនឥឡូវហ្នឹងពុកអស់អាលីងហ្មងអត់មានលទ្ធភាពឲ្យកូនទៅរៀនទៀតទេធ្វើមិនអញ្ចឹងម៉ែអស់លីងហ្មងដែរអស់ហ្មងពុកក៏អស់អាលីងកូននៅថ្នាក់ច្រើនទៀតណាម៉ែអញអស់លីងដែរធ្វើយ៉ាងមិនដោយម៉ែសុំវល់ណាម៉ែណាអើយបតែវាមានទេហើយវាអត់ចឹងបស្អីកុំធ្វើចឹងស្អីហ្នឹងចាណាយកតុក្កតាពីណាមកហ្នឹងថៃហ្នឹងឯងអាយតាពីទីអស់មកអត់ហើយ
ក្រហូតតា សន្តិសុខតាហើយយកហ្នឹងមកធ្វើអីការពារខ្លួន ការពារខ្លួនណា ស្អាតណាស់អូយមកវិញការនៅពេញឥឡូវឥឡូវមកស្រុកវិញការមិញមកមិញមកភ្លាមនឹងភ្លាមរត់មកអូឥឡូវសន្តិសុខធំឥឡូវអីគេខ្ញុំឥឡូវសន្តិសុខប៉ុណ្ណាណៃដឹងហើយហើយចុះអន្តិតឯងស្លៀកខោចុះក្រោមតិចទៅអីនេះវាខ្លាច់ក្បាលពោះយើងវាធ្វើបងឯងសន្តិសុខយាមអីបងឡើយខ្ញុំមកប្រាប់ខែក្រោយខ្ញុំប្រឡងចម្រៀងជាប់ហើយធ្វើសន្តិសុខប្រឡងចម្រៀងខ្ញុំសន្តិសុខយាមយប់លឿនបាស់លើសូវល់បងសន្តិសុខយាមយប់ឡើងខ្ញុំទៅនេខ្ញុំរៀននៅចម្រៀងរៀននេះឥឡូវខែក្រោយខ្ញុំជាប់ចាំទៅប្រាប់បងប្អូនទៅជួយផងមើលមាត់អញចង់ទៅតាមឲ្យចង់ដែរហើយវាចែខ្ញុំកំពុងតែលេងនេះខ្ញុំកំពុងតែបបាក់ចិត្តនេះឥឡូវនោះកូននឹងវារៀនដល់ណាណីហើយថ្នាក់ទី12បាក់ឌុបបាក់អីហើយវាអត់មានលុយតទឹកឲ្យវាទៀតទេគិតមិនទេអត់លុយឲ្យទៅធ្វើការមួយខ្ញុំធ្វើការអីសន្តិសុខណមួយខ្ញុំណកូនខ្ញុំអាយុមិនតាន់ដល់ផងមិនបានទៅធ្វើបានអាយុបាន6 10ពូស្អីគេ ដាប់ខ្ញុំទៅពឹងមេឃុំឲ្យឡើងអាយុឲ្យទៅឡើងដូចម៉ូតូឡើងសេរីអត់កើតទេអីទៅសាកមើលទៅលុបដាក់20ដាក់40ហ្មងទៅក្មេងពេកដាក់40ស្អី40ដល់30យកហ្មងដាក់ធ្វើចឹងកើតដែរទៅសាកមើលទៅកូនខ្ញុំនេះម៉េចអាយុខ្ញុំគ្រប់គេគ្រប់គេចូលបានហើយចូលវាក្មេងនេះហ្នឹងហើយបើឲ្យទៅកែហ្នឹងណែកូនណាបានម៉ែធ្វើតាមម៉ែទៅម៉ែឥឡូវវាអស់លទ្ធភាពហើយរៀនទៅរយស៊ីខ្ញុំអត់ទៅម៉ែអូយកូនហើយកូនម៉ែកូននៅរៀនទៀតម៉ែកូនចង់រៀនទៀតណាម៉ែពឹងពាក់ទៅលើកូនពុកម៉ែនេះចាស់អស់ហើយឥឡូវនេះម៉ែសង្ឃឹមលើកូនអត់ទេមានតែកូនទេដែលចេះទៅត្រង់គ្រួសាររកថវិកាតាមជួយម៉ែឲ្យអស់ហើយមែនអត់ទេត្រូវដាក់អញខ្ញុំនៅចង់រៀនទៀតបងខ្ញុំនៅថាដឹងហើយម៉ែដឹងតែកូនចង់រៀនប៉ុន្តែម៉ែចាស់អស់ហើយឃើញខ្ញុំដឹងធ្វើអីធ្វើអីទេមើលសេរីត្រូវទៅប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅមើលមន់ផ្លែទៅមកឡោះអើយនេះសាក់ឡូទេតាស់ម៉ែវាទៅផ្ទះមេឃុំមកទៅម៉ែខ្ញុំអត់ទៅមេឃុំឆ្លងម៉ែពុកមិនយល់ចិត្តខ្ញុំសោះស្បែកបាច់ខ្ញុំធ្លាប់កាន់អ្នកឥឡូវខ្ញុំលៀនអ្នកឯងព្រោះតែគ្រួសារខ្ញុំក្ររកអីមិនបានលាយមិនពាក់ទាំងអស់គ្នាលាយលោកគ្រូចេះទីហើយលយឡយតែភុយវគ្គនេះអរគុណហើយសាល់មាញ់ណាកុំយកពេកញ៉ៃពេកតល់ពេកដឹងធ្វើមិនទៅចឹងមកបាទតែអង្គុយបងដងអ្នកទេថ្ងៃក្រោយណាគេរយឆ្កែព្រុសនោះអូតាក្លេទៅបាទមានសួរបងមានសួរព្រៀបសួរលោកមេឃុំចាព្រៀបសួរលោកស្មៀនបាទមកមានកាយដែរចេះទេមកពឹងពាក់លោកមេឃុំចេះកូនខ្ញុំហ្នឹងវាអាយុ6 10ហើយរៀនហ្នឹងវាជាប់បាក់ឌុបបាក់អីប៉ុន្តែអត់មានលុយតទឹករៀនបកែហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតតទឹកអីនិយាយស្រួលមើលតរៀនទៀតហ្នឹងតទឹកចាំគេនិយាយតទឹកដូចជាងឡេនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយ
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការសន្តិសុខតែអាយុវាអត់ទាន់ដល់មានអត្តញៀនបានទេសូមមេឃុំជួយតិចទៅជួយខ្ញុំផងជួយបកែអាយុវាឲ្យមិនកែលើកអាយុតឡើងសេរីឥឡូវខ្ញុំសូមជួសមុខឲ្យលោកមេឃុំជួយប្រាប់មិញឯងណាកូនកំពុងសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយកូនចង់រៀនតឲ្យគ្នារៀនទៅមិញឯងគ្មានអីចាយឲ្យគ្នាទេតាមមើលខ្ញុំដឹងគ្រួសារមិញឯងអត់សូវមានដីស្រែអីទេហើយមិញឯងតាំងពីដើមពីតាមមកក្ររហូតអញ្ចឹងបើមិញឯងឲ្យគ្នាឈប់រៀនធ្វើសន្តិសុខអញ្ចឹងគ្នានៅទាំងរហូតអញ្ចឹងទៅអត់បានរៀនបានសូវមានជំនាញអីទេខ្ញុំមានលុយឯណាឲ្យវារៀនឥឡូវចេះមិញ credit មានសេវាកម្មប្រាក់កម្ចីមិញណាកូនមីងដែលត្រូវការរៀនបន្តខ្វះខាតលុយកាក់គឺ credit ឲ្យប្រាក់កម្ចីគឺថាមីងប្រកូនមីងប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ចង់រៀនទៅមហាវិទ្យាល័យ credit ឲ្យប្រាក់កម្ចីលុយនឹងខ្ចីទៅបន្តសិក្សារៀនសូត្រហើយបើសិនកូនមីងប្រឡងបាក់ឌុបធ្លាក់អាចខ្ចីប្រាក់នឹងបានដែរយកទៅសិក្សាជំនាញដូចជាធ្វើជួសជុលទូរស័ព្ទជួសជុលម៉ាញ៉េជួសជុលម៉ូតូជារួមប្រាក់កម្ចីនេះគឺសម្រាប់ឲ្យវាយទៅលើការសិក្សាហ្មងឲ្យកូនសិក្សាយកជំនាញជាមួយដើម្បីអនាគតគេជួយតែក្មេងវារៀនហើយបើកូនមានជំនាញមិនអញមិនខ្វល់ទេហើយបើមានអញចង់ព័ត៌មាន credit នឹងច្បាស់មានអញយកលេខទូរស័ព្ទគេនេះការ business នេះ089 98 98 18តែទៅសួរព័ត៌មានជាក់លាក់ណា089 98 98 18ណាឲ្យចៃលុយ credit ឲ្យកូនរៀនណាលឿឲ្យវាថាយើងទៅអញ្ចឹងទៅតាមលោកមិនឲ្យកូនទៅបន្តបាទអរគុណចឹងបាទអរគុណបាទបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទរឿងផ្លែផ្លែសូមចាប់រកមកឆ្កងសូមមេតាកាទេបតោបាទ